yose igenzura. AFC M23 iravuga ko iyo raporo ngibogamye kandi ko yibanda cyane kuri AFC M23 ikirengagiza ibikorwa ivuga ko bikorwa n'ihuriro rya Kinshasa. Kanyuka yavuze ko ibirego byo gushaka abasirikare ku gahato byashyizwe muri iyo raporo bishinjwa AFC M23 ngo ntabwo ari ukuri. Yavuze ko ibirego byo kwica babashinja nabyo ngo si ukuri. Yavuze ko ibikorwa byo gukangurira abantu kwinjira mu mutwe ngo bikorwa ku mugaragaro kandi bigafatwa mu mashusho bikaba binafitiwe ibimenyetso bishobora kugenzurwa. Yasabye itangazamakuru, abashakashatsi n'abafatanyabikorwa mpuzamahanga kudafata imyanzuro ya Human Rights Watch nk'ukuri kudashidikanywaho, ahubwo nabo bakaba bakikorera amaperereza. Abasesenguzi bakavuga ko ibintu birimo kubera muri Minembwe ngo biragaragaza ibintu bibiri bikomeye. Icya mbere nuko nta ruhande rurimo kubona intsinzi ihoraho. Uyu munsi urafata aka gace, ejo bakakakwambura kandi imirwano igakomeza, aho agace gashobora gufatwa uyu munsi nyine ejo kakisubizwa n'umwanzi. Icya kabiri nuko impande zombi zikomeje kongera ibikoresho n'ingufu ku rugamba, ibintu abaturage basanzwe baba hagati y'imirwano bakomeza guhura n'ingaruka zikomeye. Basaba nuko iyi mirwano yahagarara mu buryo bwa burundu bakongera kubona amahoro no kwidegembya. Muri rusange rero ibi byose nibyo tugiye kuba tuganiraho muri iyi nkuru yacu. Reba hasi handitse subscribe 5/5 dukomeza kubonera ku gihe inkuru zacu. Ni mu gihe Mikenke yongeye kuvugisha akarere nyuma yo guhindura amaboko mu gihe gito cyane, amasaha 48. Ibintu biragaragaza ko intambara yo muri Minembwe kiri kure cyane yo kurangira. Ni ku ruhande rumwe FRDC n'abafatanyabikorwa bayo baravuga ko bakomeje ibikorwa byo kwisubiza uduce twose bafashe ndetse n'utugenzurwa na AFC M23. Yewe rero bagatangaza ko bazakomeza kurinda ubutaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni mu gihe ku rundi ruhande AFC M23 na twirwaneho bavuga ko bakomeje kurinda abaturage no guhangana n'ibitero bagabwaho. Ariko hagati y'ayo magambo yose ikibazo gikomeje kubazwa n'abaturage ni kimwe. Yatangaje ko ibitero byo kuri uyu munsi ko byakoreshejwemo drone nyinshi cyane zo mu kirere. Ku ruhande rwa AFC M23, Lawrence Kanyuka yavuze ko ihuriro ry'ingabo za Kinshasa ko ryakoresheje drone kamikazi ndetse na KT-6 udasize n'imbunda ziremereye mu bitero byagabwe muri Gakenke n'ibindi bice bihakikije. Yusesenguye uko intambara imaze kugenda muri iyi minsi, ubona neza ko drone zimaze kuba kimwe mu bikoresho bihindura byinshi ku rugamba. Uruhande rwa leta rwambuwe agace, ejo rukagaruka rukoresha amadrone n'izindi ntwaro zigezweho bakongera kukisubiza. Ibi rero bituma ibitero bishobora kuba byagera kure, kandi izi drone zituma habaho kugenzura ibikorwa by'umwanzi ku kigero cyo hejuru. Zanatumye kandi uburyo bw'intambara uko twari tuzimenyereye by'umwihariko mu misozi miremire ya Minembwe zihinduka cyane, aho uruhande rwa leta narwo rusigaye rugaragaza imbaraga nyinshi. Ni mu gihe amaso menshi yari yerekeje kuri Mikenke, andi makuru aravuga ko ku ruhande rwa Gakenke naho ko habaye imirwano ikomeye. Amakuru aturuka muri ako gace akavuga ko hari ibitero byagabwe n'ingabo za leta zifatanyije n'abafatanyabikorwa bazo barimo ingabo z'u Burundi FDLR, hari n'abacancuro. Hari n'amakuru avuga ko bamwe mu basirikare bari bagerageje kugaruka mu duce bari baratakaje kugira ngo bafate utwo duce, cyangwa se wenda ngo batware imirambo ya bagenzi babo baguye muri iyo misozi mu minsi ishize. Aka rero ni kamwe mu duce twabaye ingenzi cyane muri iyi ntambara kubera ko kari hafi y'imirongo ya mbere y'ingenzi y'urugamba. Ni mu gihe intambara ikomeje, AFC M23 yongeye kwinjira mu mpaka n'imiryango mpuzamahanga. Lawrence Kanyuka yasohoye itangazo ryamagana raporo ya Human Rights Watch yasohotse kuri uyu wa 10 Kamena. Wenda iyi raporo turaza kuyigarukaho mu nkuru zacu zitaha, ariko irashinja M23 ngo kwica mu bice byo. Aya makuru mashya ajyana n'iyi ntambara yongeye kubura mu bice bya Kivu y'Amajyepfo. Reba hasi handitse subscribe 5/5 gikomeza kubonera ku gihe inkuru zacu. Ni mu minsi mike cyane ishize twirwaneho ifatanyije na AFC M23 nibwo batangaje ko mu buryo budasubirwaho ko bafashe Mikenke nyuma y'ibitero bikomeye byari byatumye ingabo za leta zisubira inyuma, ndetse izo ngabo za leta zanasohoye itangazo rwose ryemeza ko
bambuwe ako gace, yewe rero ko banatakaje ibikoresho byinshi n'abasirikare. Icyo gihe Koloneli Rugabo Fideli yari yavuze ko intsinzi yabonetse kubera amayeri yo kugota umwanzi bamuturutse impande nyinshi icyarimwe. Hari abarwanyi ngo baturutse ahitwa Rubunda, abandi baturuka Dohoko, ni mu gihe abandi baturutse Karingi, abandi baturuka Etavi. Nk'uko yabivuze, ibyo byatumye ihuriro rya FARDC n'abafatanyabikorwa baryo bicikamo ibice imbere y'uko bakizwa n'amaguru, abandi bakahasiga ubuzima. Ariko ibintu ntabwo rwose byakomeje gutyo. Mu masaha yakurikiyeho amakuru yatangiye kuvuga ko ingabo za leta ko zirimo kwisuganya ndetse ko zirimo gushaka ingufu kugira ngo zongere kwisubiza ako gace. Ntabwo byatinze kubera ko kuva mu gitondo n'ubundi zahise zigaba ibitero karahabutaka ku butaka ndetse no mu kirere. Kuri uyu wa 10 Kamena, amakuru menshi aturuka ku rugamba akaba yemeza ko Mikenke yongeye kwisubizwa n'uruhande rwa leta, nubwo impande zombi zitaratangaza imibare ihamye y'abakomerekeye ku rugamba cyangwa se abahasize ubuzima. Ariko amakuru menshi aremeza ko kuva ku munsi w'ejo bundi uruhande rwa leta rwaratakaje, nubwo tutari twamenye ko ku ruhande rwa M23 byifashe, na cyane ko nabo bataragira icyo babitangaza. Ariko nanone bakavuga ko drone zikomeje kubamishaho amabombe. Kimwe mu bintu bikomeje kuvugwa cyane muri iyi ntambara ni ikoreshwa rya za drone. Radio Umurage, ni mu gihe benshi bari bakomeje kugenda bakira amakuru avuga ko twirwana ifatanyije na FCM23 ko bamaze gufata agace ka Mikenke. Inyuma y'imirwano yabaye mu ntangiriro z'iki cyumweru, andi makuru mashya yongeye gutungura abakurikiranira hafi ibikomeje kubera mu misozi miremire yo mu bice bya za Minembwe. Ni amakuru aje nyuma gato cyane y'amasaha 48 Mikenke bitangajwe ko yigaruriwe na twirwaneho n'abafatanyabikorwa bayo. Kuri uyu wa 10 Kamena 2026, amakuru atandukanye aturuka ku rugamba aremeza ko ingabo za leta Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC bafatanyije na Wazalendo FDLR ndetse n'ingabo z'u Burundi ko bongeye kwisubiza Mikenke. Ni nyuma y'ibitero bikomeye cyane kandi byamaze amasaha menshi. Muri ibyo bitero nk'uko turakomeza tubigarukaho ndetse na M23 imaze kubyemeza mu itangazo bashyize hanze, igisirikare cya leta cyakoresheje intwaro zigezweho zirimo na drone. Ni mu gihe aya makuru akomeje kugenda kwirakwizwa, ku rundi ruhande umuvugizi wa FCM23 Bwana Lawrence Kanyuka yasohoye itangazo rivuga ko kuva ku isaha y'isa 5:30 z'amanywa kuri uyu wa gatatu k'ihuriro ry'ingabo za Kinshasa bagabye ibitero bikomeye cyane muri Gakenke n'ibindi bice bihakikije bakoresheje drone za kamikazi ndetse n'indege zo mu bwoko bwa Keti gatandatu ndetse ngo n'imbunda ziremereye, aho ngo bagambiriye gusenya ibyo bice byose. Ibi kandi bibaye mu gihe intambara yo muri Minembwe isa n'iyinjiye mu kindi cyiciro gishya, aho buri ruhande rushaka kugenzura uduce dufatwa nk'ingenzi cyane muri iyo misozi miremire ibarizwa muri Kivu y'Amajyepfo. Ese byagenze bite kugira ngo Mikenke ihindure amaboko mu gihe gito gutya? Kuki impande zombi zikomeje gushyira imbaraga nyinshi muri aka gace? Kandi se ibi bishobora gusobanura iki ku hazaza h'intambara ikomeje mu bice bya Kivu y'Amajyepfo? Muri rusange tugiye kuba tugaruka kuri izi breaking news. Ese ni ryari izi ntambara zizarangira? Ninde uzazana amahoro y'ukuri? Kuko ni mu gihe impande zombi zikomeje kurwanira Mikenke, Gakenke n'ibindi bice byo muri Minembwe, abaturage nibo bakomeje kwishyura igiciro kinini kurusha abandi. Kandi uko iminsi ishira niko bigaragara ko intambara yo mu misozi miremire ya Minembwe kirimo gufata indi sura, aho buri ntsinzi ishobora kumara amasaha make gusa imbere y'uko urugamba rwongera guhindura ibintu. Mukomeze mugire ibihe byiza, turakomeza kuba updating. Ariko kandi aya makuru nari nibagiye kuyabagezaho, umwe mu bo twari twatangaje ko yirashe cyangwa se yapfuye yiyahuye muri za Fizi, uwo ni Koloneli Makerere. Byaje kugaragara ko atapfuye. Amakuru kuva ku munsi w'ejo yemejwe n'ibitangazamakuru bitandukanye bya leta yemezaga ko koko yirashe, ariko bamujyanye mu bitaro aracyahumeka. Turakomeza kuba updating kuri ayo makuru, kwa gukurikirana inkuru twakugejejeho mu gitondo.